Yankwato ye bantem no emu ye kwa kogina bentelebo na MA Basic School ye wo hodomo no adesuafo ne adesuafo nyina no ade adesrede to wo aka bi wo maso ye hwemu maso honsem so na Afgana banim se wosre suku adan no enso wo mo de wo no kra nse da nya papa bi asanti panifo ma ye wadom no nsi afoforo mo se bi adesua ne adesuafo nsem ebegina brane wo Suku mafra wo mo ewo bentelebo MA Basic School ye no ewo Jomoro municipality watoye mantam ne mo e de adesere eto Ghana ban ene nwumeku ahodo enim sa davroma wo mransra ban mu no mbesi adesua dan emfama wo mo Adom Kasee bo apro ediko school ne mo no de ko honye ene se enam se school dan no nhyedante aponinte no ama adesua ne adekere nsem ekoso wo honom no ensoso aye basa na school dan ya wasidiama wo mo a mfie bebre ni mpanyimfo yen sakraye bia wo ho no eho apapa ya adane owu afidie ewo ho ne senti Adom Kasee bopini erekwasi ya wono ye cheche nipa owo school ne mo eno no etwetwe nkomo no okire se ohaw ya wo mo enam no ama adesua ne adekere nsem no entumi enkonanim eno nti wo srese ne manmu ya Ghana ban ne betumi aba wo mo emboa me na meda bentilbo man school no ano that enkura bebre wa ha na ha no so no ma bibia schools na ko didi na wa chire edun so top brand kwa no mutimi entwa insu no manko insu timi bo na mbuso adu na afofo nti o man ya adwen sade a ya be force na ya bi school ni bo ya mata ma se de bia be bo man kola na mko achire ni na ya nya school no ha ti panyefo no eye ahoba ama opeja dan si ho na mo fa meda no a e di achire kwa ande kakaka na in fact isa bia du no se nyama se ko ne hia aban no mo a because isi ya dan ya yetimu isi ya fidie se insu to isi mtene insu mu na sisi a gise me pon kora na mamukofi iframa boy isi a hua na ebu agu yeso ti esre se aban no be boaye eno achi adesuafo ne bi nsoso ne Adom Kasee dinkomo na won soso kire se wo manage se de bia no mbetumi akọ school no makwakosu ade eno nti wo sresa daboma aban no beba won sra ba mu aba be si school dan adiama wo mo in class 5 I am in class 4 I am in class 5 I'm in class 3. I'm in class 3. In P5. In class 4. I'm in class 5. I'm in class 5. In class 2. Class 2. I am class 2. I'm in class 2. Class 1. Class 1. In KG. KG. I'm in class 4. In class 5. I am in class 5. That's peninfo eno na watch class a wo mugina watch dan ya wotnemu esua de srese penifo meye wonom adom no na every one yen konsem foforo emu a na oman Ghana ye embassy to in China na chese yetena bia ya ewo China brochimemu no ene oman Ghana so ye hwe sikasem nsam so no wakeka wo ho abomu de na ase sonko pa ama China man no ne nyina ne se IMF bosia ya ne ye pen wo chemu a China man ne di muntintimai pad wa no tumu bi ena mpanifo ehu emobo a waye ya adoma masika botine 3 million no sese kakra ka obu ni tot e de mayenti wada aban wase Ghana mission ye wo Beijing ani asoye hwe amanone nsam so ehwase edi nkita ho obenimbu so memu afempene ne aduonu miensemu san nkita hodie yi na wo hwe kwan se ebeboa na China ban atimi ede nimdie ene ne moa aboa oman Ghana ne atimi aso eka yede no ano atuatua ne yi yenti ema Ghana foto samfo ke no foriata ekopie mu ewo China man mu isenti China foto samfo oso afa be de echa wo no ene hwa amanone nsam so oso afa be de echa wo hwedwadie so ewo China man ne mu ene mpanifo a eda China sika krabia enwumeku awodo ano ene ne Ghana man mpanifo nso ekotena ase a wo mu endi nkitahodie bu ato fa pempapa bia na nka bebo kwan ama China man no etimi abo man Ghana efri obenimbo so mede to so aduonu mienu edikosi aduonu nan so no Ghana embassy eshia oswafo Ken Oforiata eni abedwafo enwotwe a womo efri asoyehwe maisi kasemso eni asoyehwe amanone ensamso eni womo etenase sankita hudie koso no na wo hwe ekwan a oman Ghana ebetimi amanisi kasem agina brane Ghana embassy wo Beijing mpanifo twese womo eda oswafo Ken Oforiata ase se ebreti seimu no wetimi agina ne naso se oswafo eni China ban ekasa wo hwe kwan so benyamoa ede efri ho se be ya wo maisi kasem ebegina ne nanso Sikai IMF abidwafo ede ama oman Ghana yi ehye extended fund facility ase ebi ya wo betremu ede akọ bosome eduasa ensia Ghana ban ehwe kwan se sikai
onsaka ni nyina wi a ebebo adanda o mai sikasem na mo mai sikasem etimi egira ne nan so